Okay, sin sibh. Margarita? Okay. Will er soms kan tasje met raastelen? Thank. Margarita. Hallo, agus faaltjode. Fisker ma apud eiche. Wel, ha bria. Ha ma voor de show aan het liedje. Ha ma vi kolder over nog. Show ak of session fistrichi. Me join in PGDE slie Gaelic ha sin a livre kik te tawin en mag as een tool a show. So fisker ma gi vule agus gejeda faaltje work a lot of some dosko should see you ma cozy plak of a catchville shift. So good evening and hello to you all and welcome to tonight's information session regarding the PGDE Gaelic pathway for secondary and primary teaching which we offer here at Sabhal Mòr. This is a beautiful night, very cold night. I hope you're all sitting nice and cozy wherever you are. Please don't be shy during the session and if you do have any questions let us know in either Gaelic or English. However, this session we will be continuing in Gaelic, although our short presentation, our slides have English on them. So in either language, please don't be shy with any questions that you might have, and hope that we get some as we go on this evening. So this is the last of several sessions that we've had this year, information sessions about courses at Sabhal Mòr Ostaig, but keep your eyes peeled in the new year and I'll have information at the end of this session. We've close for some more information sessions on what else will be available in the new year, what other information sessions are coming. So PGDE Slia Gaelic, the Gaelic pathway for the PGDE course. This is for primary and secondary. I'm going to speak in Gaelic, as I said, for most of this evening. And I hope that we do hear from you should you have any questions as we go along. So, introductions. Siargrin vi Janif Kurfalche, who didn't hear the fan like in your knock. Smisha Gwen Nigure, Gwen Macquarie. Hami Furuch and a Sleecher, St. Skianach, I guess Hami Cooper and a film Hitchden. The Hurse BA, Gaelic is film, I guess it Hurse PGDE Akin Kuchak. I guess B me Cooper and Curse made Akin Kuchak. Zijn we hoeven de bunscholen aan goed alles heen, maar niet chikisk eigenlijk maar kenner scholen kutjach. Eigenlijk de vader keer de shin, ham je die saas de rutniga ile kucheltje die film Gaelic kutjach. Stel we can get it geest doen in de G-shack of die atjes podcast akem miljoen film Gaelic. Het moet de geest halla eigenlijk kurshen in de playlist akem. Nisje, als je een geleur met miljoen. Wel een vaartje goed mogen opleggen Roddy. Is Roddy een beetje tussen maar vaartje goed de saad luchtchikjes kan calling you know. Check Feskema hoe dunje. Smash Roddy Nethercut. Hami unjin hotjin en show ik Sabhal Mòr Ostaig. Hami een val jin skippen film hitjuden. Maar ha Gwen. Be teacher art scholar wonen. Mustanik min show. Agus van mi có chabod Jake bliana a goper an denagin mustanig ben show like art school himish lesbic ha mi a hilige vi Czechisch keer course BA ha mi kutjach en saas aan se PGDE agus een course emed a shin ri show kutjach ha frekkerach ja dunje ha a goper mar hitcher in me show me holiday hacking in this met that. Katie, I'm big to John and Rutte around with the in here. Eskerma, is Mr. Katie Gremoch, Shelioso Honum, a mesk Niskianig, Agus Rijn Mr. Kim Gaelic tro Olai ne Geeltoch, Agus ne Helanen voor je kort beelden, Agus heil minuri het zo'n postgradianu distance learning through SMO. Mahi, modern time, Katie. Stay in Tasha. Hallo, is met Tasha. She's nog een Raimi came aan een Gaelic ik al hij op een
Chumi bliana shachet ag Sabhal Mòr Ostaig gyda yn chwrs y Gaelic ys conol trig, nes dy rai mi bicyn uber ag bors na Gaelic. Agus yn nôr sy'n chai mi rash cys Sabhal Mòr Ostaig ys PGDE a ianu an yn Gaelic agus E3 ard scola. Ma hyn, agus môr yn taing yn G-Shack efo'r son unia y gael fi colorin yno. Yn taim sio gan y flian y crac jitrang i ganyan sy'n hair as y fyrnsgol no i'r yn y hart scola yn tu of y dod. So ha sy'n gymorn ar cwmyn gyfo sy'n colorin yno. Is bi ma neach gychlyn sy'n cwtioch ar mar a hac gnoich yn y dolach ar fas y sgol. So, mis chyd sy'n i'r ard, ha rytig yn iacam sy'n siogi, ko ha iddi fi an y sleitio chiena. Ko ha id tudus y gael y leitio. Stocha hanig shiver som lana ja, stocha hanig shiver som barach. Stocha was je wekend holfat bliana. Ach ha, shell show hanne dickersten had chinesteach show. Gama eentje meeske gerak in je vrouw. Wel, she jo aatje a haun hanig mi heen show, ik jen ate in tool, I guess gadigak me. Shin chomasa hai. So ha ma she kadam biased na ma viach kiu, ach ha sleitje mar skide, mar koersnach, sorrytje, agus erle. Agus kunje sin na beachken Roddy, agus ik Tasha noch sorrytje ha vi nan ollenich een ladig het heen aan a previous life, mustanik te show. Agus kujach kunje sin vo Katie, agus is lia ve Katie kujach, guvi chekes slaju. So ha sleitje ha mis keench things to be about ever show. Bis nule guntige kopia sa ha agus go snok sa ha vi vir gaan kutje. Nisje ha mitolje ra gif you kormen draste soon week goed video a hacking you show she bicken j promo video I guess vege magrief biach was it giro kudische ha color I guess kiesje savinach. Shochleim, hitting you away. Bottom water hole, hitting hole, Fadil Riadi Makian, hitting you away. Bottom water hole, hitting hole, Makat Moru, hitting you away. Bottom water hole, hitting hole, Shingen Shaw, not kidded, hitting you away. Bottom water hole, hitting hole, for the good in your stew, hitting you away. Bottom water hole, hitting hole, shed your shingen point, hitting you away. Bottom water hole, hitting hole, see the hole, hitting you away. Bottom water hole, hitting hole, bottom water hole, hitting hole, hitting hole, bottom water hole, hitting water hole,
nische. Maar nach hele video wike ha sin a torstad smúnig nischte, seo far an bevalú me vi son bliane at sa hami mo lia guchikas kan je listen jeebus a torstorst a vi chiang. Ach, Clunne sin haas wudís a chaitron a chuúsa bó Katie agus Tasha. Agus cymryd a bha gaiwsyn, agus go Jeffrey sa bha na experiences ach hyn a tíine a chuúsa. Agus cwtioch clunne sin bó rodi fo húf na hartscola agus cwyd a sin colach cwtioch. Agus stocha mar nach am mir goleode a fach gona gami yw'n ywnsgol cwtioch. Sheikh, so PGDE Tlia Gaelic. Agus nischte ha seo son na hartscola no na bunscola. Agus saun ag iad a tacri no da ha cudisteach go UCAS agus a díos chili sin an a húspar sin an a barach dainach go nach cast. Saun a nuair sin a vis sib roinich bunscola na artscola. So fi vi go ma cínseach díadach a hau hain a géri a dhéanamh or ha an dachúch gomaid a gaelichte van a chéle. So ma cíine go bí Dúine sa bí han sasas an dahúil a gúntaach ag sin. Sé cursa fat bliana haim, Mláúne agus cursa fodchin son chastenas chicas. Agus ha sinne go havan je seo ag an túl, sinne ha a lífrike fotúf na Gaelic. Ach an jo sinnig céalacha gnéimú a bhí id ar lárach a bhain. Of course sin ha sin in dochas gon roinig sif, agus is stoi a video sin, cur son nach big sif or son sin a roinig. Ach ha sin cwtioch a tuk sin gyfil dúine a tíngin a chuúsa ha seo ag different amanin gan an bethe achge agus stocha gyda ahadacha gan an dríach gahaun agus gyfil chailach ac vystay no ha delisnas an ila acaf agus chanile cho cwmsach gyda fi glwysig an tŵl ar son bliana. Smar sinye heit jacket eid seo a dhéanamh vid a chuúsa seo a dhéanamh vo Waarach OGE, so campus no college Olhaine Gaeltach fadavil Gaelic is mar stichke sin er Yale no Innernish no Cornell and Shear a chanje Gaelic ik college markebig ach ha die uiting as skulchen fasker line en bliana sé hi bliana sa alle noch an piarste is Karen Ross. Agus ha sin cwtioch ar cealach in a dhéanamh gan a chorle an an operain, agus codman practice profession to have an a sin. So ha sin gyma fosculture ga ui ag dúine sa bí as a chuúsa a dhéanaan stocha far a velu, agus uerdanan ha fuasclí an cruach a laun i lorach, uerdanan chanir. Ach ha sin gyma fosculture ar son na córion sin a gal, agus ha sin curfáilte iad a lihid ag aim sa bí. So ha fáil an Gaelic ar siad as bí dúine sa bí ha seo a ha an sásaun no ag bhfuil uan ha bí ísach ar cho mór sa ha ar fas as na blianach in ag amaf. Agus gydiad a cho mór sa ha uan a bhí gímus a Gaelic ar fas cwtioch gaharit just a glasig agus mar a gas Duolingo mar é sin plek. Son na chuúsa seo féimi to bhí filanta as a Gaelic mus chicu gan a chuúsa chané chuúsa canan a hain. Clunne sib mún na ha sin i tabhain an a bican a bharach minute a húf sin ach féime se vi filante mustá sib éid. Sin únrit a ha gema cínse. Heit acah ar seo a dhéanamh a sin in dochas ar ládach an túl mar a ha agus mar a rain férin ach cwtioch heit acah i dhéanamh ar ládach OGE eile far a bhfuil Gaelic fasc oribh. Nischte. I díist sudin gine vi fosculture gan na sin agus a sin géri clún sin bud. Ha sin dul a bhrún haast mi join mar a thuúrs mi ha yí oribh ach a bharach a húf chastenas an scola ach féimeisiú go déire a bhí filante a mi dul a chuir underline ar a sin agus go dhéanamh go má cínseach as a sin. Ma hiic sibh gan an túl ha codamach a bhí an an áineach a ha go má teichgal far a bhfuil bháin bhuca gain. So mar sinne ha codamach a bhí cála rí olanich eile far a bhfuil a thulaáil as ar bethe láil trubhí na Gaelic. So ma ha géirí coffee, no gínear, no brachgist, no díadach a bhí rí chéile suas as an thala bhór a gáil píns sé Gaelic canan na córsna a hacin seo ar ládach an túl. Agus mar sinne sinún gan na buanach gan na ha go másáiriste ma ha se bh brenach ag tíine seo.
Model ha Corman I'm a Hirschme and an Larich Ila or son of Hursa Shaw Yanov. I guess ha a Hursa Kerschko Lochfire, Kerschko Kutzermach, Kerschko Ma Grisha, a ha Rittigin a Varach gown Mahashev Larach and Toe. It a Hursa Hain get a fat blian a hound she och Giak Shachkin Jagration scholar, no placements, school placements, and in practice profession to. So she 3 Grecian scholar a varis Shia Shachkin in a nuda. I guess ha och Giak Shachkin aktiv Larach na college to Markabig. But I will she befrielig origin, but I will she Jen of Oper and a Buin and Baker, no Buin and seminars to Lihich. So she och Giak agus och Giak, how Jen of Dali jene Vliana Markabig. I guess it Kern Grach, maar heeft Kusha maar behoud, chest na chickisk aktiv. Ik kan hol, maar een gurse PGDE akinje, ha mi heen liefde session practice profession te. I guess as in gemore koyet is garshachking cohex na Gaelic. So ha kusper en Jeffreyste ein garshachking. I guess has in a cursul a husperson an a cohex na Gaelic. I guess kimmer has in Jeffreyste, as in a cursul skrivenin sorrichte, no rangsige sorrichte ha kel rasganishing. So she korm gema prieshel has in the vichin call the garshachking, I guess a brunje de lich husperen. A varach gushin in bliana ha Roddy leave the case session in Gaelic. I guess clinishing Roddy min a session in eke a yanker. I guess han a session in shin had gemor stage na femalachken ek na Hollanich. So Jane femalachken stoch gere grammar, stoch gere rootbek teichgle, gok no lichtig no lihich. Ach gewil na femalachken ek na Hollanich studie na classic in Gaelic hashin kucha. Maar ha shot ulle en unroot maar say bunschool no art school how to how fijn ochtiek schachingen laag na college te ochtiek schachingen aan de school how fijn session looms de session le Roddy a varach gushin maar how in art school is how rounige kusper will be maar how in art school how fijn session fairly professional practice sessions fairly son a kusper in hashin I guess gewoon moorse studien gaan wie gar jesig son wie ga studien Gaelic kucha. Clinician Roddy eerst en Jeffer eter dual qualification, ik hier in hard scholar and single qualification. I guess Jane Jeffer eter dat shin. I guess voor Tasha kucha eva ga ton en jedef process. So ha a chursa akin je gema collente ha gema wan. Ha tor a dul, han je mismeni gebi Katie no Tasha dul in viachka ha shin. Ach ek geen heil ha tors kormen geef vi gar lesa geen scar ulch geen some driach an een vuil en Gaelic. Eis van je moeder driachken kolfrish film me da ha go teichkel agus rewarding. Ha gema sorrichtje. I guess shin an een vuil en Gaelic fiek na duche. Os gaan jij van gewil film Gaelic fast aan a Corlin initils na helen en a sigeltach ha fast fiek na duche. I guess maar horiger shin a kormen fasti nog giger fiek na duche. I guess mar shinje ha kormen lentinjoch kuchach gefast. I guess maar nation player hutshin immerich mar ha een ed a ha akin je shoy te college. I guess hate jacket my was in triach, I guess I'm class food to in Schlieshin hoog son skillen profession to akket to leesig gehast. So as je dogus kan chief gentol, I stop gewilshiv as gerestan, no gewilshiv an a Lewis, no uyish, no badai. Stop gewilshiv an an innernish. Ha sculpture Gaelic fiechna duche, I guess hashin it having na Corman Shaw and a covangtocht le na Corlin inital. So ma ha Jakob, I guess toch in a gulsje voor de hofaction is waardig OGE curfisking. Quite a feast na fuskli in de studing wie lorik, wie hele. Ach femi wie in komisucht wie vrielijk ungen a larige hasho, or maar farschen a gurse, hashev kutschen schachking, na schachking in college, hashev ironse college heen. A goper quality all in hele,
agus cúcin seach gin le has bh gimsacha ar leine. Mar neachchégus san bí ag iad sa bí arts go nábúnsco féimte bhí go mat jealasach na a gáid agus go háid féimte bhí jealasach na a chuúis Gaelic cúteach agus go bhfuil le fílante agus go le hín misneachil go leor na a chuúis scílan. Studing gún bécantaich go thscríomh mar mí imre géir na beráie ach féime se bhí fílante mustíigh sib. Ach mar réil sibh fílante nó mar nach sibh budach misneachil háas há chodaman acin seo cintó son a gáil an sása se sin. Mar is an pléir stocha brunní taise me dúin an cúsa conaltrí éiche. Lú sin oké bécin í se gúin me dúin réinú hín Tasha. Nuair a chéimnig mí a op a dhéon bha mi farach gin go mi fílanta a chanan tro éisteoch is tuigse a char mi chom meisnachil a thuh brein. Smar sin chaim mi an tal gus bliana a chuir seachit. Va mi an conní ra gre sin an year abroad acum vanna chéim Hanna Kuyachi. Hanna Kuyachi. Well va mi cean Jace. So va mi abroad mar an bí. Agus va cho fémal os va mi fast misnachil sa chanan, va mi channiglik rí dunne a ha mi haast 5 game getricht. Ha sin haast brein Gaelic in a hele. A fa Gaelicus conach choma a thuh na skillan chanan acumsa. Ha mi co toliche gan draimie or ha vieg mi sin suichig a ha mi sa landju as unish Gaelicus conach. Ma heen. So sin unritri clínach géid stocha nach luig in ide fada valu géri in drauste, no hauer son bikin na vishnach go lodak, ha cursich in akin agus a slien eimsich akin je shoik in tool, maar in cursa conaltri, is sitting in vi maar fuasgelgere sin, is in tijd beharskrief, son sin lesig. So na bief du teacher vi fein an een conaltri lein munna lihich. No, ga je eed in small TV akin YouTube, fada wel na station an fistiki ele ga je janef een mees show ule hat ule aan agus sitting u eimstig mu at shin. Nishte karomi. So, a sinje gemode mollig ma han kommenskriefte wie steegje ik mo a wie show. Son target voor overen gunnetje voor meervlog bjauhal sa ha a larach heen. Ach modelle en kommenskriefte sitting vi janef ik aster marken bi ik ladig OGE. So, a churse heen. Dí ha tachirst, maar de huurs mi ha 8 seachcin in ag a choiste, 8 gas a scó practice professionte. A céhar model in a dul hara siad an da semester de a huurs a heen, agus chabúr gach seachcin ha cusprid úd ein, ag a mathematic as an dóiad. Agus ha na mesi an ule cochéaltje die na themes a ha sin, tron a bbliana. Agus ha meiscach a gaim mar a hulig sib eid seorsich an mesi cúteach tron a bbliana. Huv meisig, unrút a hagar Jenna Jeffreyste de huursa seo, sé go bhfuil si Jenna na mesianach of ula tribhíon na Gaelic. So taispaníon no scríbigh sa bí sound tribhíon na Gaelic. Agus sé codam a haunar son na bhí liatachaich na scílan acah, na scílan lítedas acah, son na bhí Gaelic le briadachas a ha ag aman an gemad dadaf an an Gaelic agus taintse, agus an an berla for mira. And 2 of his acronyms akin an film, so narsinyo. So, and you can canon specific delete as a hasha niche. Aha, levidol and sassin and messian and Gaelic. Ha iri arsh to be gedide for lesach the skill and lichte the sack of an Gaelic. I guess Hajenshin Kronsibigu, Vicky Hearn Howl as a class each editor. Ha kimmer generate ile ha garyen in Jeffreyste, Maration player ha peacevagin instig niche le allenich ha in slie vjarla a ho. So gachach gimmer de hursmi ha kusperu down, I guess ha an un sharste klarama ak hule shachkin, niche na hun written er de luin de marst kieten ter steuns te hunje. Ach bin a kusper in a gaharige. Be seminar groups active, be buinen in ladig heen active, ke bekatje was steeste, I guess he should call it airline maar vuyen Gaelic, putjoch. So, hatar unsige ko oprachal, hatar kodem en conaltri ein,
a sin Jenna Keenchach go bhfuil codam an conalty Gaelic active, mar fríomhachas, Colladúmsa agus Roddy agus codam si bí ile a ha noch gin as an itadama. Ha sin uasach in kutrach. So ha pís voor in a chuurse, it a liefrike, le atchen ile, bo gach kjarnig in duig, ha mar farsken en skippe PGDE, ach ha agus at sin ule te vi in de berle, ach ha pís voor je kutjoch akin in Gaelic. Ha sin in doel gade a chuurse, for de wil Gaelic kan amachas hiet, gewil badach gakin in en ha e chuursich in ile, ik in ieder show. Ha Karen Holochin heen. Ha Gomorse Suddingin he Jacob in practice profession to shin as a sculpture in Yanav and in Gaelic. So an unit no class Gaelic, no skull Gaelic, tufne bunskolle, no as an art skull, and lish a husper akit Gaelic, no own Gaelic. So gewil na codman shin akab Gomorse Sudding. Ha egaman in Gamad. Dulich agus taintje a húf na cúspadan ag iad an hartscolle, stelcha ma bha céimach van an cúspar X, a bhí lorach atje nyo neach chicas ag gatich in yin a ní sin gúi a húf atjach agus élas taich gyda a fractus professionte. Ach idíist ha sin ar jo cheal a seo, sin ula as a skippe film hitcherin, agus ha sin i fiachan i bhí cho cruach os a suringúin, agus a bhí Tarsna Codaman sin chachat ma Suddingin, Gomorse Suddingin, ha chokutma, gewil barach gus barach, chinamach, geharit an cúspad an Gaelic to Gaelic. As a chuurse heid, mar farske gach shachgin ha gniavin Gaelic active the Yenev, kutjoch, a ha kucheltje de cúspad na shachginje, agus mar de chuurse mi han de Messian, a ha dal lisha ulig to be in the Gaelic. Version gif codaman skillen na lesache, skillen canon, laverstoch, skriefje, agus gejera en cohek sa hashin, agus Gomorse Suddingin, eensachig miljoen fel en boki, agus gejera eensachig miljoen i chicas, cúspar, prochanan, agus cúspar agus canon. So, gashachkin ha meskahig gemasnok, te vi irladoch an een buien, no erline an een buien, hoeper de gein heen, a joveske gein. Agus gewil na hatchenakov o master studing gepage husper aha ageri. Urgach semester root ela hager yen of Lutikin Jeffreyste ha mar residential lacking. So shall taker sta who the Sabliana un to the sick toshach ne semester de hoon, agus nurschen mu angumavarst an a semester de ja. Agus a shot or son bunskol agus art skull ach fali. So she 3 la a haun, agus she codamer le a haun for a washin chin, cream calda, agus a gimsach di hele me husperin, harichtje imichi. Dus te han program PGDE akin gemaakt Jeffreyste or ha doen je einskach kjarni. So get gewilsje stelge goper le buin gemaakt bik, al larach for a wilsje, gaan een 3 keertje rietje de ha codamer vici in calda die 4 jelle UDA. Agus gehadet nu de washin an COVID, washin gemaakt dat nach beringun show goeder doi. Maar hadden sin bij een bliene se maar hier bliene van een rond me heen in saas in de residentials of a show. Is wat ho ma wie UDA feikin dunja se geride, bij gus wie kan je fikri na Holland niet. Agus gejere nog goproch, she kodem de ma priesel wijn. So ga luch agus heich luch na brunskolle de bat a jurish bask loch marlich in as na Kieran Gorms. Agus ga luch na hartskolle en ik kies een ule kolle aan de innernisch. Agus wat stiefje ik cholleste sin. Agus nu sin gimsach ik as na kuspere nach gefalli. Agus het chin de hele. Ha targen sin naun ha eensach gefalli is het chin de hele. Ik anjens ma ha brunskol na artskol. She get ied of kars nog ha de gruig ik tasach na bliene. Ha nursen na marsin fat na bliene fa de wilsje begimsach ik kollering. Een nafa nomination player, nation player, tuf na bunskol en de charge kusprin de vision je maagheid ha emin geviaking, Marcus Spar, agus vi fein chastina sang. Sin kooplige lebuine nille, ha sin vierchen sin en Gomorse Sudding kuchach person vi kudi na kodaman luchver, kodaman imsach I luchver ha seo. Vision je maag as se warst imsach get a blad mui.
Ionsacha coopbrachal agus ionsacha gníabach mas machine. Agus iriist a chócutach a bhí Jenna Keenja go bhfuil codaman Gaelic acinne I measc sin, nu a hasin college an cohort mór go bhfuil sinne tína chéile agus a Jenna go mór sa suingún as na codaman sin a bhí cála. Gun checker sa bí sé bliana Google nach a hain, is bí se gomatáil se clúintin go me se go bhí se clúine sin van na lochain ha cálaring de fanal nach. So gun checker sa bí sé bliana Google nach a hain. Ha tá a dul agus ha cadan a dul mar juggernaut I camanan. Ach ha gat dhéanamh go déisiil sa gas son a bhí dul seach in na glas. Son a bhí déisiil son dríocht a ha uamh sa chéin caringach agus Íntineach agus spársal agus gach lá a ha diflichte, agus it ceann gnach ma héit gnáiche mar bechaad, bí sib déisiil son an bliana fráhí nó preparation year mar a hachgus a chan níle a ha mar farstin an teacher induction year. Uan an clúine sib an acronym an gerichig sin TIS, Teacher Induction Scheme, sin an Teacher Induction Year. So sin a hiet bliana agus bí sin an carle inatal an an alape. Neste brunne sin haast beken a barach mi in kimmer a brunschool agus artschool jefrichte. Ach sin fatte kusboomse. Agus valumse beken a chluintje in draste vo Katie agus Tasha mi join. But Tasha vause an larach is seo agus Katie charo vause an larach aketeen as an helen and sheer. So vi imagine a cleanshin vuise kimmer a va in experience gréise J hu garste vi chi gan an PGDE seo tíach cárig be ma clún sin goibh. Agus blian a frovi kimmer a va sin. So man hoort mi op treie cheemlich mis aan dawiele hoogtjak. Le came an a canon sculptor agus hosin bi gope maar of ik lesachi gan noikri agus as sé gan hifleonnchen na mit nog smuch hu garam smuch bakken a war mei op mit Janus de farsi a korte. Maar sin gemisteach son goerse sam mi frock an Joes agus van mi son frokke show. Agus nuddig misteach de hon waar kuchen haast gemoor loine. Smar sin je charo na colachten charosin klechgig, na colachten is son en juist in waar polderjaken in de goerse in loine. Waar koikneraking het janu goerse tro colasche gastel, zo wat divenakin je sin a waar goedjesmugen juist in je in loine. A ganing jaulschen kein, go fureste se ha, dive nog gruoge lidinje gaster agus wose je waar gemak nog wie aan een konal druk le chele waar jas niet aan skiën nog het nu goede kujak agus wie kam aan een konal druk agus tortijk agus moldy en gachele agus wie kop het kolik shape leone het je daarover gaan ach ha en toen was tijk aan han had je is tuele een e-mail agus tuele een computer as bide agus gehara ma kormen aku weer waroch klech na kormen sin agus kanni dunjes foinig kisten agus Jenna smut de soeling uit de lewe agus reisig agus uitig at sauga janu hang hoese trang ach hat er goed kormen het je uitig wo dunne profession dunne he no de Janus on toch bleone agus ganin kujoch lenne Grecian skole san sinnne ha in juist as na Grecian laroch san na Grecian skole han juist sinnne chin gobul agus ha hoe kal kios hoe kal sena a heen agus hoe so volin kujoch diven was nog later de groeige leisje noikri has na klassie naket in na Grecian skole agus kujoch goch goproch ha go as de scoutchen as mis jeetje wose wa in darne Griech skole akem chorter en gemoor wa was och servehol agus na de hanike fissel tre me in bli on de provi akem
ba mi chile chum na skol, le liegen na glas a vacuum in an gres skola acum, agus niech taik hakem blione shiva na niech taiko in an gres skola. Maar sin hoort ik mi as lonestal aan de bunskol storneweg. Tjakkes klas shek ha shek jiak ake as a glas. Is niech taike hakem ha vi nach goed het woord geromi jolig or ronne zo. Agus genuad min hodem jolig so goed fijn gaan nooit die kujok. Agus ha mi fijn er te gleva. Ha ne ha fysroch ag ag diolch iddo go chun chorle tjekisk on a vi léch slí tron bli an de provi. So sin iddo go sechet gyma lua ha oafasach trang ach suas van a seo ha chotlach voor chospórsal agus voling do gynne sa mia tro OGE or ha er dút immer korm ga janu an warichen geharheid tro wie na Gaelic, warichen ha street an de choirs noch an Gaelic. Agus hat er goed na hudut kormen a vi a misk a Gaelic agus a misk sculpture fer wil Gaelic biarstoch aan. Oh, well, Katie, toen je een keer gedaan eigeniste. I hope you were tar finger the send of him. Yep. Gemor, she, ga je lezen ha kars nog veel in Gaelic, kan je leggen more shin. I guess hoe kun je neer go Lewis dat je heen keel, het as kan een kars nog gehoosig je de Griekse scholen. I guess how nishte maar vaarste, gen a lihage, ik gang how. I guess a shin gedide of fast. I guess en daarna vinger wel alleen maar om ha go kutmach. I guess ha garjening Jeffreyste maar curse shin good jacket a fudag. En een kars nog voor de wil Gaelic bio voor de wille I guess maar de vaste video chin bio en je chin bio no fast bio as de Gaelic was shin gierige shin ne jefse zo'n curse PGDE slie Gaelic hakje na ga je aan een ballenwoord I guess shin ungen de ruten as taringje I guess ik gaan heil maar hij rein je fudag voor de wil u en has je een komst kutje Tasha ga de goede gusse van Daniku. Dat je is skill lackets a stuin PGDE. Wou se calder in jeden lader. Ja, so rein mir gurse ik Sabhal Mòr Ostaig heen. Rein mir vorget je van tai ach gul mi sies kan tal turis gachach in gusne klassischen kuspere janu. Rein mi 3 uur in de hitje aan een Gaelic agus no sin da uur hitje aan een echtri. Rami gumaski. Ik jed ook gachla ach va torjunsig ik het al. Gumi bline proviak besachit aan een Lewis. Ik artskol ik kneachskol agus e-skol. Agus van mi Czechis Gaelic agus echtri. So rami peacebeek jenne Gaelic agus echtri e-skol agus a vorchutje ik artskol ik kneachskol. Dus van maag kort erom ha mi haast aan een konnetrug les een school ha het haast het hoort tijkrum nu ha mi feemachtig or astje vliene vroviakum gloes mi kustrilai voor de film steetje nisje ha mi goberik artskool wallis ha mi lim heen smi rein de Gaelic maar ha mi gra agus ha mi fiach gidri lesig a horst gun school les Gaelic se jo chodem van a vigoper an film Gaelic ha lesig a yi fémission ulle op a kole is maar va Katie gra maar ha gwenne ra se koiersnoch bik akinje ach se koiersnoch go teikel a haun uers en bi ha mi fémach garrison biachken taich hami gein vo sculpture for an romish in Glasgow akum ha mi hast ar an touch listen teacher in shin site has the tor taich room skull of akum heen art skull for stee hey it's an taich girl ha hul dunne go taich an film and trovin the Gaelic get the hami lum heen se skull ganeel mi lum heen sen tul mark een big I mean, tell us you shouldn't have Tasha.
Ja, han kairs nog maar fars gemaakt kuts nog je. Agus jevu ju hosje hoshiki sin ma hiku gan dol no ma ha laach ille son PGDE slie Gaelic Jenna. More than G shack of Roddy and then if Isha got bacon me going kusperen. So Mahamisha came ein or femi me came I guess hashin kurplievachis came le udum maar farskin a chistenessen J na kuspedes gamma lishka J na kusperen aha the outing maar njachtchikes kno alle nog aha gammas wie hier in de huisskolen. Well, hashin wie a goper le alle niet in Gaelic, maar gusper. Wikinch, agus hashin a keelige combu menu shin, being komiskut Gaelic, hekish gan a feelentig, koltig wie bjarle, agus kutjach, being komiskut Gaelic, hekish maar nu ganen, so and daar roin shin. Gurike show hashin is alle niet hekish ava who it came on or who ran at PGDE like Gaelic agus kusprenele so maar simpel Gaelic agus kjol Gaelic agus echtri Gaelic agus Gaelic agus economist dachi aan rein alle nog economist dachi maar gusper so aan een Gaelic economist dachi trove de Gaelic G and Jiffer it's a da gusper agus un gusper. Well, gaan eens. Maar how games is well, a stock of dageest in shin gweg. En tolle nog gewakin in shin rein kusper ach trove in de Gaelic. Shin rutte hu ietsen nach fai alle nog a visse genu in kusper ach ga direct trove in de björle. Gaan het input woonje hu bokig aan een kanen. Agus gaan het een session in Gaelic hashin het having this more. Vis gan kutchig hu bedrieriges, hu misnach, hu wie lesgig na skillen kanenach is female ounce in school. So gaan het shin. So geutje, maar Gaelic ach rein het te in de björle stof een beetje ounce in school. Ach ga het er een training shin ein. You get een beetje de generation te in de Gaelic. Ach hu wie genu dagusper gab maleshko. En rut yo nach gau me wist de gierige genu Gaelic. Be chesten is akket some kusperele hickish. Dus je femi kritisch gedoren wie akket aan zijn dagusper. Some PGDE ein aan een Gaelic agus kusperele. Ach shen boanach yo as being komiskut den oorsen oprichten Gaelic ein. Geutig te wie naar de hitje Gaelic, no geutig te wie naar de hitje echt trove Gaelic. So ha fatte warach chodmen en leipshen ganings. Gerishin en just more. Faaltje voor geel er dienst te be er zo'n da gusper. Kun checkers en be, I mean ganings en dra ha ganjet hitje er nou. Kun checkers en be gunagente. Ach kun checkers en be is een hard sculpture. Ha ganjet hitje en la kusperen. Agus sin fer wel fas. Agus ma ha een draas de kriege came aan een kusper chorgen. Agus hij smaintje me in Tjechisch. Show Kodam, show town. Wie smaintje me in PGDE. Agus be roin woord ropligen veehoorst. Vier galpen. Gira a tokal rutte hurte na betraie gwen kutjach behoef na kusperen is well Remi Emriger kusper nog gaantje ach hashin rojo nog wie viagen ri kushne gudder doi de kuspers en bi stochen nog jack in er ach hashin rojo nog wie viagen so ma jak het dan wie Tjechisch computer achterwene Gaelic no kretu mathematic kuspers en bi stochen nach der ancient haast wie ma VMH maar skippe rojanige wie kleintje boef agus die via Henry kutchig aan wie fijn chestenis
mar hitje aardschool le an Gaelic agus Cusbri. Good What an time, Roddy. So ma ha dyn sy'n bi ha a geisio na coed ys y sios ha a si smynnu chi so gyda sy'n gyda rwt ach nach ys yw cynsioch stoch am yn y chestnessen cwm an yn consultate line took a ffôn no cwr posti hwcyn session roion o'ch brynef ha fieg alapa han a hwn chestnessen y giorif a hwf berla agos mathematics ha some cursa film hitched in Sabi Ela. I guess sheet gewel well son a cursa shock of came akket. I guess maar de hurs mechana as you could previg came like udum. I guess son art school gewel a cheemschen I a husper as a velu or son chikisk. And the berle gewelu ek ide art ide so higher C no badoch non as arste market big. I guess mathematics, so mathematic famous shin ek ide koik ek ide C ek national 5 no gwele kujinna. Is it eerst urnen well gleithig kakation negeri vo taklian vil show akem vil me ek ide show. I guess sitting you kujach leshin a gewarach kushin ha kursich in the uting ik aster raw life a gute shivianif son na chastenessen shin ein mus kurshivischach in a hon. So ha doen an kodig regal I guess you could found to vote eight na kodian shin geich ma ha fusling an kuja. Maar farschene och giek schachkin in as skulchen ha shividol Griech skola maar hurs me. Nishtje gaan je bruinjacket van een cheetu de Griech skola show. Ach or na Griech skolen ach na Griechen skola gamadishka ha ach heet jacket a goed do trof roses nation te lezen hula alle nog hele ha kuja pedal mache skulpture. So is de turschreen shalig fad wil atje fidi kakkev I guess heet uit matchik makabig les skol fashke live as a skida hashin Gaan je zien duurder na Griechen school gun shulshiv na batje falaf na urgele van dachi. I guess shin a reasonable traveling time as a shin maar a hachke it. I guess food to kujach gevi tuig kan ma basje we fudige show laat op een tool vi klachke shin maar een post code fushjakke son skabu fashker live. I guess the fudig as a skide fat na hunje. Jacket or shiny and kuja. Ach, shanunu kinjach femi skull vi fashker live. So, moreel shiv no maar nach hele en komiski vi ladoch smo hashin vi turst immerich et imsig aster I guess va Katie kujach turskrin Joation politic I'm about ma doodle noch a huve vi Jennifer Rutsebi ODA had I each in kumas ach nach van je each deliver vi kruchig na daich van hashin airline I guess a shin gema kutmach I guess maar fars voor in een fiaste nog geheke huurse akin ginji jakin fudig gas na kars nog ganakin I guess vi gimsig die hele machine ha al nicht die gach euse chin in PGDE maar de hulushif ha fearing maar ha jidig et came uur griechnigik sa yesen Sommer a schlie hat ruinigig. Wanneer hasach gefeewinjelle ha driech a likalas fat va achgefat immer toch blienes hat career changers I guess het schlie uur Jeffer overen. So marshinje ha na buinen ha chin kala gema meskichtje gema ingenioch I guess a tot imsachig vi dianef eteringas na buinen le imsachig koprachel. So hashlia aan de gachniach ik wil aan as een PGDE stel ge fame te big in a valach die verhoeft de Gaelic no chisnas maths ge haun ach hashin groholichtje brune die gachnia ik wil as een goerse PGDE slia Gaelic in de show. Ik gaan how jershiv chastenis chikisk maar heet kusje maar begaard is maar de Isaac va krui aim teacher in Gaelic feek na duke an Gaelic agus to be in the Gaelic. Kuchach.
agus mar sinne mar a thuair rodí ha chum an naim agus cha bhí sibh gun opad a stúi an bliana frohí ha sin iad bh cínteach as sin. Tá sé hí de thuairastal mú 6 míle chéad bliana frohí nó feisgur sin. Agus ha sin a bbliana sin na probation year in jeirvik just mar ha. Bhí sin acad le cíns ma ha sadafachal it cean a thuairsa. Agus mar a thuairsmí as dúi an bliana prohí hanne ma itirtéfach gon bí op an gaíh ag chean ha. Art school nó bunscoil. Ha cuideach codm de skill an profession te a leisach ag únir scoilú sa chláasta ar de stéach ag an dríach. sé cursa stréch stoch a chula duine G-seach na join a bha acinne seo ha nuiste han éméid ar a gáil sin isteach agus sé éméid an fólam Gaelic agus ha uásach ma ha úd glensach agus ha Jooscód acinne bliana ha utáiseach géad. So ha corman lentinneach acinne seo ag an túl trá fólam hítlin ar fat. Agus go le ule in a lífrike te wie na Gaelic en M8 a hasin, na hasinje a lífrike verhoef na Gaelic, te wie na Gaelic liefse, agus go jere in een ladag. Hoef kan een meunigje, agus ha edike gema, ik een naamshow gesorgde, gema dadef gan woordgoedjak, maar ik gehadisch, she keiste was ik doen je ma had, a fakel uundiach, agus dole naar nollenig. Maar is een wie ietsje kormach routine wie goper at sa houjinnne begruse show ha laan unje agus ha dule nog ha muinich va lady uit in bewart na Gaelic son al niet ha gamas chicas te wie na Gaelic agus joisje fis met een sin roinje as doe proces time of as sadbegel ha kuach as doe je chuurse is nu has je we ruinich kachen cheetje vers een bliene vrouwie Fuitishiv tik I Jennifer boxe she mar waver a haun. Agus fuitishiv ein etter shia agus 8 míle nacht son bliana sin ma has Johnach bliana frovi I Jennifer an Carney Sibi van een teacher goed. Het eerst ha een fiesige shaw spatte a vadach die uit in your line. Han je listen man dan education Sibi a vadach ja. Gaan je me vechten Danik er shaw. So my daughters can dedicate sin your work which communication accuracy ik can how ha na codaman a heek van a cruise show homor agus ha at ho plisha ha musje verder gema forst nach wie as an tuig as velmi agus give me could riers de dash rische goiers nog kunnen as je macher na bataille ma ha we een ladig doen geel how maar fars kunnen goiers nog veel dem hietjeren smó agus mar a fáirsnach film Gaelic nas airsinge hacinne an an alfa. sé feed jo dríoch gehain geríideh an jo mór an colch is. So ma ha akif nach cuasibh isteach takvik do UCAS foskelsin draste agus ha príomhachas mar chéad chean láachge is an Koike vlaadichit jen nuiach, so sin Burns. So nu de hasje giche hagus akkestoch a hasje in chasteness and referees, a personal statements, a hulakal, a harsje hele, agus a goede steachwiki mar ha. So fius manach ilshevik ide son in ken la sin. Gai sinje die takrien, goed vissuking, as in rojanach vrienden me join ik IMCB. Ha proces te akinje maar ha ik al ha no colleges if ele son film hietjeren agus fiction airline san arsenjach agus fiction le brian Gaelic waar ku de stache de hon. As je shidig personal statements so een piece skrivig ha hasje met de join heen wie an een Gaelic agus veig een proces te kutjach an een Gaelic. Gussen fashion joviachke wat de wil she. Pini de cheemschen uitse gusper ha ujakke ik hier in de hartskolle. Agus gewil Q3 hires ik BBC no badach no na saarste jaar agus kun be unuschen Gaelic ide. Filantacht no luchtkiemsigi.
Cúideach mar farscin na chuirsa bíacah bhí PVG i dhéanamh. A seo gusáiriste cúteach a thuh musteach se bhisteach donna sculptin. So, ha mi máchel in een nuair, a bhfuil cálainn a gíneach a bit a fanal, ha mi chotain go bhil se bhseo. A bhfuil cálainn ha síise smúnichaigh ó fémi mi seo íse ga duine sa bí go bhfuil uan as an PGDE. Bhfuil teach goch sáiriste stocha mi join fel an Gaelic nó an PGDE seo. Le mi hína seach gwen, chanins, I suppose, bacarach yn Maraeg, tosioch na haich, gro mi hín na molanach ag Sabhal Mòr Ostaig ag gúna ná. Agus, sé slia fat behe a hasio, ha mi cainteach go bhí duine a géisteach is a coit a noch a haar Gaelic geounsachig, is smaint mi in a chéim, sé jo chéim a hasio. Céim a bhí ginu jiffid, a bhí a córain hawar geounsachig, le aigrin dúche, brosnacha gana, na genialach de luch lavarst. Sé dríach go ha lán tlach agus spórs goteach. Ballin ag mód. A mi dachas gon tiú colorí nafl. Nu hín apper neach rich go hunnet Roddy. Kitty Sasha bhfuil beach sáiriste bevalúise bhí gar facail is. Le mi hyn ystau. Bwchod osa ag tosiach na haiti cwtioch gyda niach iwnschi a hynymsa. Ha diach mi hyn trofil yn trofin na Gaelic agos chaniel Gaelic ichyd nam hirloch. Chaniel fachgol sy'n bi ag mwfadendyn. Sa mi diolch ar sy'n ra di dynia sy'n bi ag fel ei awn yn ffilm. Agos a hair sy'n Gaelic a hicus ag ira bunsgola nio ag yn ira art sgola gyfel na codman awn, agus mar hers gwen ha caich gydior ag Sabhal Mòr Ostaig ma ha sydd sy'n sy'n a ianu. Ach, giene, ha ma sy obersori a hawn, ha mi cwtola gyda teacher Gaelic a hwnnw ha mi choprisel gyda Gaelic ag cria nam la opbroch agus ha ik cria nam bheithe cwtioch. So, na gafdrag myriel Gaelic acaf gefilente, nio myriel Gaelic sna tjelich yn acw. Ha cod yn am. Sin nu hín Tasha. Stream it in hín, Katie. In nu te gaan sé op het doelen nog gaan. Gaat ik ja doelen gejoor ach. Maar goed is de noigri ik krien op uit janu. Ga nou more an oprig in de slag na chugusk. Well, maar nog bij nachtikes gewunnen wiens er son tien is imstig. Hashisha in de rich gas ik you modern time geisha er son vi coloring. Hisha with QR code has showed er biel of draste so my version scan yen should my hooker should John of gain draste version should ga ladoch Film hietjeren ik cholechte. I guess ha tuurlijkse chorfistige gezin. Vis gefeem geef van mijn kindje. I guess voetje garlenting. Het nu meer een societe. Sabhal Mòr Ostaig. De kiesje bezin no small chickies kutje. I guess varig gezin. Wallenste godorsje fijn. En een touch. I guess a klarigerson uit kurslichtje in toe. So my hashiv linting go smo.uhi.ac.uk. I guess Jennifer/Nelgen having do gives you column if you cladig er son ne kurst lichtlichen akin. Ne fissen neach me join na hadal akin ik smo. As de nuliach ha da column mis mamachine er son vi fein je macht me join kurse Cool, agus ha kutjach column ein if you give sich in HE as na mienen. So come over closen die klasnach. Ma ha uiake was sin kutjach. Ha na column jidach het hume gesteacher so if you give sich me join na hadal akin ek Sabhal Mòr Ostaig. Agus so ma ha ui akusha an een chikisk. Agus ha keim akef mar ha no hashiv an een drioch. Nach kutjev vis ma ha ui akef vi tien go
Chikisk, agus Slia Gaelic, ag PGDE. Acinne an seo ag an tó. A sin rohális te brúnleh agus clún sin buibh. Agus sin a bhéir san na nach go mín dú. Nolig chríal, ha sin díadach ar starsigh, an an cruúhhacm sa déisiil has. Agus hí mi sibh uair na uiricing, nó cúman an touch, Jan could súlid na míl an social to dúnan agus clún sin buibh. Nuair sin. Mór an tainge Katie, Tasha, agus Roddy bhí cáilin na agus Élan rein an na stúhan jazzy ar cúlah leis na technologies. Weet je wel?